Namakuru aherereye mu karere k'ibiyaga bigari ubwo leta zunze ubumwe za Amerika zakomeje gutangaza amakuru yuko General Mubaraka Muganga ari gufatanya n'uyu mutwe M23. Ese koko ibi nibyo koko cyangwa baratubeshya? Kurikirana uyu munyamakuru wacu Damur kugira ngo ugomeze kumenya aya makuru ndetse n'ibyimbitse kuri aya makuru. Ikaze ndagushuje cyane udahwema gukurikirana M23 News. Kuri ubu hari amakuru yashishikanye ku bitangazamakuru avuga ko leta zunze ubumwe za Amerika zatangaje ko zashyize ibihano kuri Rwanda Defense Force ndetse no ku basirikare bakuru bayo ibashinza kugira uruhare muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, nk'uko byatangajwe n'ibitangazamakuru mpuzamahanga nka The New Time, Al Jazeera, Reuters. Abasirikare bashyizwe ku rutonde rw'ibihano harimo Lieutenant General Mubaraka Muganga, Major General Rukika Rusisi, Brigadier General Eugenie Nkubito, Colonel Patrick Karuretwa. Amerika ivuga ko aba bayobozi bagiye bagira uruhare mu gushyira cyangwa no gushyigikira umutwe wa M23 usanzwe ufite ibihano mpuzamahanga. Ibihano byashyizweho bivuze ko imitungo yabo iri muri leta zunze ubumwe za Amerika ishobora gufungwa, bakabuzwa gukorana n'ibigo cyangwa abantu b'abanyamerika, bashobora kubuzwa ingendo zijyanye cyangwa zijya muri Amerika. Ariko reka tubivugeho tudaca ku ruhande, ibi bihano si ukuvuga ko abasirikare cyangwa RDF yose bashyizwe ku rutonde rw'imitwe y'iterabwoba. Ubundi mu busanzwe mu mategeko ya Amerika no ku rwego mpuzamahanga icyitwa sanitation zitandukanye cyane na territorial decision, kuko sanitation cyangwa territorial decision aho bitandukanira ni ukuvuga ko ibihano bigenda bitandukanye. Hari ibihano bihabwa igisirikare cyose cyangwa igihugu cyose, cyangwa akaba ibihano bihabwa abasirikare bamwe na bamwe bagize icyo gisirikare. Ku ruhande rw'u Rwanda cyangwa ku ruhande rwa Kigali batangaje ko ibyo bihano byafashwa hashingiye ku ruhande rumwe rw'amakuru, kandi ko ikibazo cy'umutekano mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kigoye kandi gifite imizi ya politike n'amategeko maremare. Gusa ibi byose ntiwakibaza ngo bishingiye ku ki. Ibi bihano leta zunze ubumwe za Amerika ziri gufatira abasirikare b'u Rwanda bifite ibindi bishingiyeho, kuko abasirikare b'u Rwanda bakomeza bagaragaza ko icyo bakora ari ubwirinzi ku mipaka ndetse no gushaka kurindira kure icyahungabanya umutekano w'abaturage b'u Rwanda. Sibumva ukuntu bashyirwa ku rutonde rw'abasirikare bakoze ibyaha by'intambara cyangwa bakoze ibyaha byo gufasha umutwe wa M23, kuko Kigali ikomeza ibihakana uko bigenda bwira nuko iminsi igenda isa. Ibi bihano bishobora kugira ingaruka zikomeye ku mubano wa diplomasi hagati ya Kigali na Washington ndetse no guhagarika imikoranire ya gisirikare mu karere. Ibi ngibi bikaba byateza ibibazo bikomeye cyane, bigatuma hari ibihugu bimwe na bimwe bitangira gutakaza umutekano, dore ko iyo leta zunze ubumwe za Amerika zifatiye ibihano igihugu cyangwa umusirikare ababaye nk'umwanzi wayo, bityo ibihugu byumvikana leta zunze ubumwe za Amerika cyangwa bishyigikira leta zunze ubumwe za Amerika bigatangira gufata icyo gihugu nk'umwanzi wabyo mu rwego rwo gukomeza kwirinda ko nabyo byagibwaho ibihano. Ese ibi bizarangira ryari? Amerika yabaye umwarimu w'isi, umuyobozi w'isi ku gahato, kuko ibihugu byose bitumvikana na leta zunze ubumwe za Amerika, perezida ubiyoboye ahinduka umutwe w'iterabwoba cyangwa agahinduka umuperezida uyoboresha igitugu. Ese ibi ngibi babisobanuye iki? Leta zunze ubumwe za Amerika zafashe ijambo ryo kuyobora isi yose mu buryo zishakiye. Ese ibi ngibi birakora kuri Kigali cyangwa se ibi ngibi biri buze gushyirwa mu bikorwa bumvikane? Ubutegetsi bwa Kigali bukomeza bugaragaza ko ibi bihano bishingiye ku ruhande rumwe kandi bigashingira ku nyungu za politike leta zunze ubumwe za Amerika zifite muri RDC, dore ko bigenda byumvikana ko hari ibiguzi cyangwa ibintu bigiye bitandukanye uyu muperezida Donald Trump yaba yarahawe kugira ngo akomeze gukora ibikorwa bikomeye muri leta zunze ubumwe za Amerika, agafasha RDC mu guhangana n'uyu mutwe wa M23. Gusa ibi ngibi byose bishatse kuvuga ko leta zunze ubumwe za Amerika zishobora kuba zigiye gutangiza urugamba kuri leta y'u Rwanda, bavuga ko aba basirikare bashyizweho ibihano cyangwa aba bakozi b'u Rwanda tumenyereye mu gucunga umutekano w'igihugu no kurinda ubusugire bwacyo bashyirirwaho ibihano. Gusa ibi ngibi biraza gukurikiranwa n'inzego zibishinzwe mu rwego rwa diplomasi mu Rwanda. Bizi igihugu cy'u Rwanda ntigishyigikira imitwe y'iterabwoba kandi igifite ukuboka mu burasirazuba bwa Kongo, ahubwo nuko benshi babibona mu nzira za politike cyangwa bakabibona uko babishaka. Yumvaga ni Damu, ini M23 News. Gukora subscribe, ukore like, share and comment kugira ngo tujye tubana mu makuru nk'aya mashya kandi agezweho.